Okay na. Ano ba? Okay. Kailangan. Feel na, feel niya. Yes! Aloha everyone! Correct ka dyan. Naibag na bigat, altong malemra bikin. Yo, yo! Parbangon nyo ba na po? Christmas na po na nabis. Ay, wow! First, iso nga itatangal daw po. Irogyan tayo nag-celebrate ito. Nakat atin dong. Yes! Wow, yes! Di malum naglamisak lalo di rabi eh. Talaga. Di parbangon pa sapol, di kakakip-kepen, kalabisen. Ay, nagpasagid man yan. Iso nga lagi tayo pulingas di muging na. Pulingas. Asidaglat panagpanatin da. Apo, hana mapulingas si ka. Ape asidaglat panagpanatin ko. Iso na nga rod na eh. So, na ano. Ape nga rin Jomer, kapulingas mo, madi magpampanatan. Once ka, once a year sala. Mga dating nga pulingas ay nagkakarakan tipungot ko na. Ayan, number 1 na natin, Flores.Aya po, the award ni Ate Florence. Kanahin nga first honor. Kaya nakasama ito may katwa ni Tita Zeddy Passion! Passion! Yes, hello, tita. And of course, ating MJ Alejo Guillermo. Hello, Ate Koy. Yes. Kani Best Emerald Fernandez. Share dan ka na ni Ate Florence. Thank you so much, Thank Ate. you, Ate Mi. Kani bakit mo? Hello ko namon. Yan. Hello, Jenny Fernandez Sigaya Pagal. Ay, Diyos ko. And of course, to my Zayon! Chika. Sana ko, yun. Yes, Di ka hello, happy kumpagod. watching to Ano? Kabagis. Kabagis, Jackie Padilla. Ipag ko na nakabagis. Yes. Mimi, Hello, Sheng Balino. Ngali ka, Mimi. And of course, ni Veno Jojo ka ni Kuya Amador Kimangan. Yes. Yung malagon unin baka padak naman ta sa akin. And May Rose Paulino, hello, be. Kani Irene Cabeza, kani Kuya Alfred Remolacio, hello, Kuya. And of course, si Sheena Aurelio kani Best Jojo, te Kurimao. Hello, Beshi. Hi, Beshi. Ayan. Hello, Tita Imelda Aurelio. Yes. Hello, Tita. And of course, so Tita Amalia Aurelio Cabo. Yes. And of course, so Yes. Aljea Clara Akar. Wow. Distract ni Proelan. Yes. And of course, so mga Christian Pascua Espejo. Can of course ni Madam Margie Altisen ko ni Natal Altisen. Yes, and of course, so Sir Miko Castro. Hello, Hi, sir! Yes, and Natalia Garcia, hello! And of course, Shelo Cabe. Hello also to Sir Ronnie Pascua and Yes. Hi, Tito Flo. Tito Flo. Tito Flor. Good afternoon! Itayan nyo. And of course, so Chikay. Kumusta ka, Ay, Manda? Beshi, kumusta ka, Day? Merry Ayan. Christmas sa imo, Day. Ang Sister Rudal po ka. Ayan, kaya't may ngay remind po. Before kagsawa, ma Victor. Mabaling yun na po, Santi Stars. Kas magpakit at support tayo apo iti remix band. Ngam dati nga stars kat mabaling nga maurnong it will be converted into cash when nakita yung siguro na apo ito ikwan. Screen tayo. Thank you so much. Apay manok may sangin star na ko. Kanya ka mo pa yung artsadya pinakudit si ka sa lapit. Sa lapi. Ay, wow. Piso. Accent kay nga ruti 200 nga stars. That will be equivalent to 100 pesos. 1,000 pesos. 100 100 pesos. pesos! Alam mo, by December makaurnong tayo. Kung Diba? ano, 1,000 ko lang By mami sa December. pasarunuan. Yes. Before Christmas ko ng anak ko ata niya, 1 tatan. Oo, one gaya mo, 1 titatan, 18, Yes. 35 stars, 18 pesos. Yes. See? Ayan, one nice sure background and color for the day ni Ate Florence. Thank you, Ate Koy. Iso nga ama Victor, Yes. baka nag-light ka, di kita start ko Baba, mamay no sika, santa Agbuya. sweldo. Agbayad na. Una, sika. Medyo ananadam deta, baka iso may piskit mo. Yan, hello to Ipaga Janet Igaya, Lita Cavite. Ay, And of padas na course, mga ron, padas na. Yes. And of course, Ay, Madam padas na. Gloria Manarpaka ka na nga. Good night ka na, good morning. Hello, Madam. Ipadas ko Kapay di mo kaya, sika. Maminupa lang, dos lang mo bayadam. Ala, anak ata. Alright, so intindi yung Christian song. Tapos makaduta yun. hello Madam Jonalyn Libet. Sila natin ito. Yes. Yes, kung ako ni Miko. Yes. Hello, Best Journaling ni Bet. Meiko kano, Meiko kano. Thank you, magkanahin mo parang buyang. Meiko. Meiko Castro. Sa bali mo ni Sis Meiko. May kurad. Peace.
Deko. Hello, to Kuya Rolando Agustin. Yes. Okay. Pintay na po ka dito pambungat kayo. Sumabay dagiti mayat nga sumabay. Power of your love. Yes. Yes. Hello, Madam Lita Asuncion. Ay, hello to mo ipagsay silulat. Pequeño men, ni December rin. Hello, Leilani. Hello, mag-biyernes anak ko. Happy watching. Let my heart be changed.
kami mananapot na danom mi manan natin sa bali manan nga bigat. Ngayon tayo panagraragsak, ingkang panagraragsak. Yes. Agyaman kami apot, ikanahin mo nga parang bimbindisyon kada kami. Amen. And of course, hello to Madam Ludi Chris Maulit, kani Tita Laida Sosa. Yes. Hello, Tita BC So, di kalman sunga nga nakapag-comment. Yes, and of Yes. course, Sir Mario Ragos! Agkalugong ko kano, Tito Victor. Yes, kayong. Ayan, si Madam Janet Tigay, nag-send na daw ng star. So, Yeah, thank you, so Ipag. much, Madam. Thank you. Maraming Yes. salamat Ipag Janet Igaya dito Cavite. Agkalugong ka kumangamin si Kakano Ama Victor ko na ni Sir Mario Ragos. Loves ko! Hello, loves ko! Hello, Madam Loves ko. Hello, Ilani Viernes. Uh-huh. Basta mandata ni Ama, ay ni Yes. Kuya Orlando. Okay, hello Karimix, kablaawak man, tayag ag-birthday ita nga, ma'am. Ni Adora Agustin. Ni Adora Agustin, dito Bungon, Batak Ni City. Baklot na. Yes. Happy birthday, Madam Adora. Kinablawak Yes. na nasapa. Uwan nga rod, kirinitak mo te post na. Uh-uh. Thank you so And of much. course, to, kuna niya Ipag Janet Igaya, pa-shoutout man ni Heidi Aureliano Espejo, ag-birthday met ita kunana. Yes. And Glenda Gaba, hello. Yes, happy watching to Madam Melda Agnir. Hello, Madam. Yes. And Marian Blanco pala, sorry. Bianco. Blanco. Hello, ate Aili Iya. Hello, manang ko. Alright. Yes, happy watching daw kay Kaka Flor Orsino ni Tita Libet from Florence Awalin Tugewem. Hello, Tita Melda Agnir. And of course, hi to Bossing. Hi to Lulu Boy. Yes. Ang Yes. lakas ng Hello, dawa. Kuya. Ang tagal-tagal ang tagal-tagal na Hello, Madam Layan. Hi also to Steven Badua. Yes, Happy and Madam watching. Liz. Madam Liz Ramos, hello. Baka makaturog Yes. ka man ng kumpadre Ferdinand Reyes. Nagawan sa di kalmanan si Nagawan Kaka. Kapit tinurugan na cellphone Tsaka na. mo siguro, baka Nakaturog ka, no? nakaturog. Nagbuy-buya ka nung kuna, nakaturog mo lahat. Ay, siguro naka-bluetooth. Naturugan na sa Naka-pinktot. No bluetooth ka niya, yung pinktot ka. Pictot talaga. Nagkasi kalatay din na Ayan, happy Tuesday ka remix ka no, kuna ni Kuya Ferdinand. Di ka mama Yes. maturugan Kuya ha, well. Maturog. Maturugan na kami manin. Maturog ka man kumpadre Ferdinand And of course, Merry Christmas na din sa iyo, Sir Ferdinand Wow. Reyes. December 1 na ngayon. Oo. Christmas na kumpadre Ferdinand daw. Reyes. Dapat Lisel, nag-jacket na kita man the background. Ay, ang jacket ko sa kaawan. Apen mo yung timbrete, yung tugo kumat. Hello, Ate Loves ko. Enjoy watching ate. Yes. Wala pa si kumpadre Efren Reyes. Wala pa. Oo. And hello to Sir Eduardo Felipe. Andiyan ka na ba, Kuya? Yes. Pag-share, like and share na po yung ating live video. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Bari nga Yes. nga, gawang man ti kuryenten kagurak. Trot. Agaw baka gawang man ti kuryenten. Ay, Hello, Bismarck ibang laki Ryan din. Ruiz. Paglaki din naman din nagtuloy. At ang power interruption tayo kumita na di Yes, nga ron. Ilocos Norte ang madinatuloy. Thank you Happy very much. watching, brother Jesse Orsino from Tito Flor. And hello, where are you na, Madam FJ Bagasol? Yes. Thank you, kanoti shout out ko na ni Madam Melda Aguilar. And hello to Compadre Ferdinand and Compadre Randy Agustin. Happy watching ka. Ha, sorry ka remix. Sa pulat tila inyo napaturog jak. Ay, wow! Wow. Nakaturog na ka, no? Alam pa dito nga, dilalaing tapos na di maturog. Dito nga ariwawa mi, Sir Ferdinand. Nakaturog ka. So, pay man basta nga sobrang ilog di kalman si ka. Buy-buyak si kwa. Hi, thank you so much, ating Sheena Aurelio for the stars. Yes! Wow, thank you so much, si Sheena. Happy birthday to my cousin Mabel. May you have more birthdays come. From Kuya Arbelito Awale. Oh, Madam Matisse Prada po yung shout out tayo pala. Yes. Yes, hello, Madam. Nga gaganda nyo naman. Si Miri pa katay ito yung argot. Hello, ma'am, you are all beautiful. Kung Ay, so okay lang. napintas mo ni Mama Okay Victor lang no siya. pang arod. Apay, awal lang Hi, Madam Nora Madrid. Enjoy watching, Madam. Yes. Awal lang aming lalaki na ito na kailangan babae na pintasan. Napintas ko na mo di hanggang karaman. Hello, Black Desire Garcia Gracia. Hello, Black Desire Gracia. Yes. Ayan, hello Kapsat Marjorie.
May apay ni exit ko. Sir Ferdinand Cabos, enjoy watching, sir. Yes. Meron daw ito. Ano pa to? Ano? Ko naman. Sisgang. May ano? Oh, maya. Sis kang kanto man damdaman, ha? Hello, Sir Tama. Edward Felipe. Hello, friend. Agbuya. Okay na yung Sena. Stars, thank you so much. Yan, kaya kapsat Marjorie at the star dita, i-press mo lang ang star. Agbayad ka to. Hello, to May Manibog. May Angeli Manibog, hello, Beshi. Tita Malia, kumusta? Enjoy watching, tita. Yes, of course, to Madam Nora Madrid. Good morning and happy watching. You're welcome, Madam Nora Madrid. Asan na yung mga ibang Madrid sisters dyan? Madam Lita, where are you? Yes. Madam Imelda, where are you? Yes. Happy watching to Compadre Eduardo Felipe. Baby, tonight. Yes. I want some hot sauce, baby, this evening. Come to some love tonight. I want some hot sauce. I need some hot sauce. Hot sauce. Hello, Sir Benjamin! Yeah, Madam Ellen Villares. Hello, Madam. Uncle Warren Rubio! Sumalo tayo man ang karinig from Madam Ellen Villares.
to Jerry Eugenio. Nobody knows what I'm feeling inside. Why it's so stupid, so why should I hide? And I love to make love to you, baby. Thank you so much, Sir Ferdinand Reyes. I wanna touch you tonight. I'm happy because I'm the secret design. And I love to make love to you, baby. If there's one beyond broken line, we'll do it together. Let's do it, do it, do it. But it gets one like there's a line. Because what is necessary. Let's do it, do it, do it. I wanna tell you, hello, and tell again. I wanna tell you, hello, and tell again. Agsalsalakay mula dito po. Sabayan na kamkaroon! Tumawa ka, Chico Mariro, ang bakla. Teka lang. Kasa. Go! Baby, your fire is lighting me on. The way that you move, boy, is reason enough. That I love to make love to you, baby. I can't be able, I want you so much. This tastes like heaven, so I should have stopped. And I love to make love to you, baby. If there's going to be a broken road, we'll be together. Let's do it, do it, do it. But together, there's a lot. $20 for the day. Ferdinand Reyes. I wanna tell you, hello, and tell again. I wanna tell you, hello, and tell again. Yes! Maraming salamat po, Boss Ferdinand Reyes! There's one thing about the world, we'll be together. Let's do it, do it, do it! Because there's one like this and that. Because one thing can be said. Let's do it, do it, do I it! wanna tell you, hello, and tell again. I wanna tell you, hello. Thank you so much, Madam Tita Madrid, for the stars. Aha, si David ha. Oh, wow. Alright! Thank you very much once again, Madam Tita Madrid. Aha! Yeah, party everywhere! Tita Madrid! Hey! It's summertime! Ladies, you can hum! Shake your party on! Everybody can! Come on! Since you're telling me you're looking like I'm feeling must. Well, I wonder what could happen. Jubilee tree. Don't get short, my mind gets short. I just might be the one. Give this conversation one of higher. Don't wanna wait number. You got a certain but some
lahat. Nagkasabay kayo Anyway, maglara po. thank you so much sa mga nag-send ng stars. Yes. Okay. And of course, we'd like to say thank you to our dance instructor. Yes. Yeah. Madam Dimple Bondo. Thank you so much. Yes, Oy, kapatid. di ba? Kapatid Madali ni lang yan. Alan Kung Bulldog. ganun-ganun lang siya. Oo nga. Kaya practice mo. Ay, maraming salamat po, Madam Nora Madrid for the stars. Yes, we love you. Thank you so much. Wag-wagan bagi pang-ikatlamin ko nandito. Wow. Madam Ellen Wu, naglambis pa ito 100 Madam. stars from Madam Madam Nora Madrid. Wow, thank you so much. Okay. Hello, Madam Lita, nagragsak lahat ako Buwang- Madam Malda. Hello to buwang Cherry balat. Eugenio. Buwang ba na Dagiti Madrid sister Yes, na talaga. thank you very so much. much. Kurang dapay. Kurang pa yan. Awan pa ni Madam Imelda Tabada. Yes. Yan. And of course, ni Sir Ruben Madrid, the 1-5. At tanan. Ay, ang tahanan. Yes, hello, sir. At api may sangawan. May Ano? brotherhood na nga may isa. I'll be back. Ada pasahero ko na ni Sir Miko. Okay, sir. Dance pa mo. Rag-ragsak lata from Sir Ronnie Pasqua. Ayan, okay. Ada ni Tito Fly. Yes, okay. Sa'yo nakapalagti may isang advertisement sa tayo. Agtultuli ka dagiti rag-ragsak na sunata. Yes. Okay, YTC Health Center. Aglako apoy na duma vitamins. Free delivery answer Honolulu, Hawaii. Phone number 808-523-2388 located in Cali. For more info, call Amelia Aurelio Campos. And of course, Amelia, I'm Tita Loida Aurelio Sousa. VIP Commercial Cleaning Services. We offer different cleaning services including carpet cleaning, strip and seal, sanitizing, and any other cleaning services. For more information or call Ban Aurelio Campos at number 808-469-9876, or you can also contact Managing Director Mary Aurelio at number 808-200-9912. Okay. Oh, why are you taking the Madrid sa attendance ka noon? Madami na nataba. Kasi Madam, mamiss na kayo. Mamiss na kayong makita. Yes. Yes, okay. So nakituloy pa inabot yung may sabing advertisement. Maniputi J Engineering and Construction iti Badok. Owner Engineer J. Cruzes Mandilaw, Civil Engineer. License number 0116591. Of course, contact number 0917-1728-696. Iti may site, iti J. Jasmine Farm Supply. Pagatangan iti na dumaduma feeds, rice, vitamins, iti Marangay Jordan, Sinay, Ilocos Sur, Mazara, contact number, 0935-1489-309. Ayan ko naman ni Kuya, Ferdinand Pasala kon, Karimix, Agobrana kon. Yes, kumpadre. Yan. Tamo no Ingat, maturog, manin. Ingat lang, kumpadre. Yes. Hello, Christine. One Merry Merry Christmas Christmas ka, no? Ayan. And of course, Soriana Balilla. Yes. Okay, sintayin ka nagitihan. Madam Larry, sagsagat, hello. Ay, hindi na duma... Awang 5 blanco. Ayan. Okay, yes, Yay! okay. Matitek, sasalabay lang. Yes. Oh, yes. Yes. Yes, nagsasalabay lang. Wala Yes. karotan. Alright. Putugak na ito yung aircon sika. Sa palang puto. Yes, ayan. Pakishare na po yung ating live video. Yes. Mapakanyak yung puto. Merry Christmas na remix to help ka, no? Thank you and more power to you guys. Kailangan din daw rin Carlo ng help. Ayan, yan tagay abot Ay, apo. Keeping round. Rosnel, tama na to. Tumbaga itika. Hello. Help me. Nagpa-help talaga. Yes, hello, Beshi Rosnal Idika. Ayan, magkanta tayo man. Sakpay na nga rin apo ngayon tayo. Mangipay-pay ka nagitiragragsak. Ito man po, ito man isagutan na kita po nga aming sponsors. Ayan, happy birthday ka no. Dito yung BF ni May Itata. Yes, birthday na.
O, dyan ito man po, hintay man nagsasala. Ituloy tayo nagsasala po. Yes. Yes. Yes! Yes. Bime! Nukasan nga rumabi bakit di ka di may bayag di umunag na magagaranak ang magkulit day kadati akam kapalag uray no nasiguran na kulit uray angot na medyo nalaos isang tulko uray no nakulbos kumot di Wow, thank you so much, Sir Eduardo Felipe. bigat na kaungam isuday tanpagkatay kunkunada abilda Wow, bildat ha? no itibildat na bunga di ka agpalaw tanay sa naimas unaliden nagalis anaangkat kakangay laeng na kasadraman ibildat Hello, dyan na. Tuloy-tuloy dito. Bakit di ka di may bayad di umunag na magagara na kamakulit kay dadatiya kang kakulat uray no na sikura na kulit uray angot na medyo nalangas isang pulpo uray no natugat kumot-kot di imas na bakit no itirami inakadilan nung init bibigat na kaunga isugay at pagkatay kunkunada abilda Ang ibildat, isukan tinahimas. Aha. Like and share na po tayo. Yahoo! Yes, welcome Bayman. Bae may manibo. Kay nagan nakabsat. Yahoo! no itibildan nagunga di ka agpalaw taday tatna imas donaliten nagalis anaapkan Ala. kakangay laeng takasadraman ibildan kaspayor mabigi bakit di ka di may bayag di umunag kamagagaran kamakulit day kadatiya kamkangalat uray no nasikura na kulit uray angot na medyo nalangas isang pulpo uray no natulgot inot-kot no ti imas na bakit no itirabi inagkadilan no itibibigat na kaunga isunay tanpakat na kunkulada abildan Yes, hello there, Jasmine Buyan. Yes, okay, another bouncing. Ikay agwat-wat. Nagsala kay Angin. Pag-ikat lang bisa ko na ni Madam Helen Hilares. Isip ang kamiyagan ang mumuray na kito'y mata naisip di makaangas ang liliwat ikaw ka isip maduti sa wena ada isip mamakagura ada isip marayawin na ka yan isip ang magustukin ka Pero Madam Noemi Arnold uray aming kanya karigan uray pa'y nuwang pupong tutan uray pa'y nuwang paspasunutan nuwes man nagtik na pamamayan isip, isip, umisip ka man biyak ko lawlawag ang magpay barukong ko sa isip mo isot mga ayong dahil may puso nakuhan nilindo Baka nalaklak ka, ano ko. Ano na yung Madam Melody Balangan? Ano tinalaklak ka, Madam? Presyo agawid. Di ba na siyandang? Doon mo na ka nung presyo agawid. isip mapagkabiyakan ang murmuray na ito'y mata naisip di makaangas Wawan tasa. Wow, taas. isip mabuti sa wena ada isip makagura ada isip marayawin na ka yan isip ang magustukin ka uray at aming kanyang karigan uray pa'y nuwang pupuntutan uray pa'y nuwang paskasuntunan nuwes man nagtik ng mapamayan isip, isip, umisip ka man biyak ko
Sa lawagan, manto'y marupong ko. Naisip mo, isot mga iayo. Dahil di puso na tuwan ilindo. Isip, umisip ka maniyag ko. Sa lawagan, manto'y marupong ko. Naisip mo, isot mga iayo. Dahil di puso na tuwan ilindo. Bisang kayamit, mga ka-remix. Bawal ang nakasimangot. Yahoo! Ay, another balset. Aha! Pumalunit ka man manong, ipalunit mo man kanaisip amatang. Pagparangin man kalit mo minakapalan, makaabog ka iring na ipagkakabalasa. Ay natutunan mo, balian na lang sa Oh, why you are sad? December of Fernandez. makapabang ay marupo. Aha! Para paak ng hati, siya sinong manasamo. May kaputan lugarin, nagawa ko kang manong. Anong nangyari mo na mineral? Nagawa ko kang manong, pumalugin ka man. Humisip ka man, di mo kang ibaida. Nagawa ko kang manong, tumitmat ka man. Italiyaw mo man, Yes! Calling, Madam Charo Madrid, where are you? Yes, Sulangawanan. Yes, Sulangyawanan. Aha! Alabes Rosnalidika, Beshi. Oh, aglat ko kayo ni Lisel Tinakahil. Sige, lagyan. Kerik Oh, Sika, nako. Kerik Lanta. Luli ka makita, Ano ba pagka mga Victor? luli ka makita, mas na ay tirik na. Aha! Alali mo nekti, turut ko kendura. Luwad ka, himnas, kahit ka na sa sarita. Hello, Sir Robert Ramos! Aha! And Maricel Bautista, hello! Oh, yan. Ate Charo Madrina. Sir Eduardo Felipe sent 2,000 stars! Wow, Thank you so much. Amo kami, Hindi ka makita, hindi ka makita, mas basta ay tirik na. Alali mo nekti, turut ko kendura. Luwad ka, himnas, kahit ka sa sarita. Okay, Kuya Eduardo, thank you so much! Napu daw ang ibig mo. Mahal na nino, akit-bakit pa ang puso. Danilo Ansuelo! Ay ribukan pa yung ay tigagem mo. Kuinton ano pagkabuti ay May sarili tayong mundo, may sarili silang mundo. Nabukan manong pumaludin ka man. Umisip ka man, di mo ka di maida. Nabukan manong lumipat ka man. Italyaw mo man, na naamo harupang. Argador! Nabukan manong pumaludin ka man. Umisip ka man, di mo ka di maida. Nabukan manong lumipat ka man. Italyaw mo man, na naamo harupang. Yes! Tita Zenny Passion for the Stars. 95 stars, hello! Best Charo Madrid! Hello Manangilad Espejo! And Pariarte Hundet sila sukal, hello! Yes! Aha, makabanog si ka. And hello, ate ko, lovely DJ Lumbo. And ate ko, Linda Espejo. And ni Melody Rupisa niya. Yan, hello po Manang Melody. Aha, awang pay.
Ha? Pagibagam ka no, I love you ko na ni David. I love you kano ko ng Mama, tabi. chup-chup ka no, pay. Happy watching to Kumadre. Angeli Davidon sa pate. Wow. O kaya, damagan tayo man no apay at kinuha tayo may isang viewer tayo itay ta. Kasi kung na after mo gayang piragragsak at sukat lang Yes. na. Ma'am Emerald Fernandez, Apay anong nangyari? Anong nangyari, Besh? madam? At nakano sumapa ang nakaliday. Ay, kapay. Hay, wag kang ganyan. Siyempre naman, kung anong nangyari sa kanya, siyempre concerned din tayo. Siguro naragsak iso ng bigla nga at nalagip na iso. Lynette Espejo, happy watching from Aloha, everyone ko na. Again, thank you very much, Bianco. Sa animasyon that intent naman eh. Wow. 95 stars. Senny. Bakit, Pap? Bakit? Thank you very much, Bianco. Hangover. Ayan. Loves ko, hello, enjoy watching ko naman ni Manang Imelda Aurelio. And of course, Madam Charo Madrid. Yan, good morning ko naman din Sir Robert Ramos. Oh yes, ay Robert. Hello, good morning ka na kayo sa Sahil. Dagiti ko na kayo na lockdown. Dalawa. Juan. Hello. Ore ni Kabagis, diyan pinakita ko. Naman di makakomment. Ayan, pag-uraray na po ka nagkita request. Ayan, once again, happy birthday to Sir Cherry Valdez. Tayo, BFF ni May Angeli Manibog. Yes! Ayan, para magkalagay love team. Ayan, para ka kayo amin nga sangapada. Sabi nila, parang araw darating ang iyong tanging inihiling. Wow! At nung dumating ang aking panalangin, Tito ay Flor! hindi Yan mo. na maikubali ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang Bakshen tapos Lee, ko hello. sakali mang ika'y Ito kapag sa Raki Paga. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa kaasahin, hindi ka sasaktan. Hello, Engineer Harold John Rosangan. Hanggang ngayon, ikaw at ako. Ayan, kaplawan tayo ka naman naging espeho. Klan dita, Maui, Hawaii. Kuna ni Ate Lynette Espeho. Yes, Agbuya na ka ng amin. And thank you, Uncle Warren, for the stars. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin. Hello, Tita Lilibet. Tito Flor, malamit ka kano. So nga kumkumot ka. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong pamamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag. Hello, Kuya Eraldo. Nice one, Kuya. Thank you so much, Kuya. Sa walang
nasasaktan. Noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Hello, Tita Nalda. Thank you so much, Tita. And thank you so much, Kuya Herald. Enjoy watching. Akong kumot ka naman ni Tito, yun malamit ka naman nun. So, wala Ako, comment. Tito, ano detan. Ayan. At ngayon, Ay, dakan lang di jay. Agdang dangag. laging hawakan iyong mga kamay. Kakanang Tito Flor, alauna, alas 2. Mag-isa Oo. sa hirap at ginawa ay ibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, Mula ngayon hanggang dulang ikaw at ako. Yes, thank you so much, everyone. E may sagsagot pa lang hindi nga sunata para kada kayo amin nga sa nga pada. Ayan, shout out to Taraki Engineer Harold John Rosal, gatang lalaki from Uncle Warren. And nag-send 50 stars. Thank you so much, Ayan, thank you, Uncle. Kung naman ni Tito Flora, dala ka no jagding dengag, dalam miis, kunana. Hello to Sir Clyde Uda Undo Rambaon. What? Good day Remix Band. Good day amin. Kada kay Yes. aming pada Agbuya ita. Di remix at inuemi pa-request ko man. Pasko na naman. Ay, wow. Dedicated to my love, Regemalin Costo ka, no? Oh, yeah. Ay, ayan. Iko naman ti Best Emerald. Uray ko na no, agememot tao. Iwas sa music ng mas kayatek magdengag kantayo ko na. Wow, thank you, Beshi. And nice blending of your voice. From Ate Koy Linat Espejo. Thank you so much, Ate Lynette. Nagpigsa ni Sika? Yes. Ayan, isagot ko man kiniyaman ng email na ito nga sonata. Ay, hanggang. And of course, to Tito Flor, Tita Libet, Tita Amelia, Tita Zeni. Ano, takailan taminan. Kumpat Ferdinand, Uncle Henry, kumpat Fred, to kumpat Herald Aurelio, to kumpat Nonito, and to kabagis, tumanang Florence. Ilang ulit mo bang itinatanong sa'kin kung hanggang saan? Hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal? Hanggang may himig pa ako naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika ako tinataglay, ika'y iniibig. Ayan, shout out to Madam Irene Pantilaw. Happy watching, Madam. Huwag mo sanang isipin, And of course, my Beshi, ikaw ay Ate Koy, lilisanin. Jade, Di ko Dagdagan. magagawang lumayo sa iyong piling. Ang nais ko malaman mo kung gaano kita kamahal. Hello, Best Carol Donipion. And of course, Tita Marilyn Aurelio. Yes, apo, pinalakpakan naman ni bakit mo. Hello, Ate ko, Josephine Ferrer. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo lang mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may
pa ako naririnig dito sa aking daigdig. And of course, tugupat ba, Aurelio? Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Huwag mo sanang isipin, Yes! ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita Yes! kamahal. Thank you so much, Kuya Eduardo Felipe, for the $20. Thank you, Sir Edward. Amber, sign it. Give it to her. Okay, Kuya Eduardo. And hello to Kuya Edwin Guerrero. And happy watching, Madam Irene Pong Pagdilaw. And thank you so much, Tito Flor, for the $20. Thank you so much, Tito Flor. Hanggang may puso akong marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kita mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Talagang si Sheila. Huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Yes, kumpadre. Yes. Yan ay apod hanggang para katagay aming One. sponsors, viewers, ito Remix Band. Ayan, para magkano Tita Loida Day dyan. Oh yes, Tito And Lloyd. plus $10 from Tito Flor. Yeah, thank you, Tito. Thank you, Tito. And of course, request ka nung ni Sir Edward Guerrero. Ay, Edwin Guerrero. Ayan, good day remix. Watching from Aloha State. Regards to all. God bless always. Request naman, when a man love a woman. Hi from Michael Bolton. Yes. Oh, Madam Irene Pong Pagdilaw. Kami siya na daw from Jane Dagdaga na may Agbuyan. Okay, another requested song. May sapong Ilocano bilang kasi request ni Sir Ferdinand Reyes. Hello na at si Koy FJ Bagasol. Yes. And Jane Alicarte Delgado. Kablawang ka naman ni voice ko para bilagirin ko na na. Awan sa bali nga ayat ko, no di si kalaing nga ipapatay ko. Hello, Madam Elma Depa. Laksit kinano mo, ken naglabas mo, naisut pagrukudan, kahit ito'y puso. Naklune, taki na tao, agaraman, naglabas mo. Kadinto'y rason na pang tudok mo, nusungken kura, nabarukong mo. Tinapot nung kaya, awan patek dinagla.
napuno kaya awan patek tinaglabas sa wentaken masakaya arantay di pagnumpalan. Alam mo na Marta sa Biyernes. And ate ko'y Sandra Garat. Hello ate. And Jen, Anthony Tolentino request na para with a smile. Ay, with a smile talaga. Awan sa bali na ay $20 for that song, Yahoo, from Sir Ferdinand Reyes. Thank you, Papa. Thank you again. Patek ko lang si kinano mo ket naglamas mo isod pa krokoda dahil Naman ang sa dragara. yes When aglunin ta kinatao happy watching Sir Eric Yadaw Milagros sa Mother Island naglabas mo naging tuison rason apang duduk mo nusong gendura. Hello, Sir Alan Puson. Just in, kunana. Pinapuno na kaya reggae music ka no awan patek kinaglabas sa wentaken masagbayan arantay di pagtumpala pinapuno na kaya come on awan patek kinaglabas sa wentaken masagbayan arantay di pagtumpala. ay ate Tita Delia Capex Thank you, Tita Amalia. hello sis Maker hello Sisi Kaya awan patek kinaglabas sa wentaken masakbayan parang kay di pagkukala di na puso makaya awan patek kinaglabas sa wentaken masakbayan parang kay di pagkukala sa wentaken masakbayan awan kay di pagkukala. Yes. reggae version hello Madam Virgilia Relan Mancho hello po thank you so much and Pamela Pala Naukit arawan sumangbay Ay, pa-join ako. Gusto ko yan. sigatay inagaw na ngayon ay titidin na nabayang ang panawin panagitura dalindungin sa ik isinagaba bayan kawan ko awan patek dahil tuya Hello to Pamela Bala. Enjoy watching. tinubos ko tulang ang naglembe ikiaraw Hello, Linda Alcon. yes 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 barbaring
Sinunan, pasikatay, malipatak, Kemdo naglareser. Sika manentay, awakan. Nakas ang tiyak ko, tindan mo agalak amak. Tapos tuwan pa yan, kauray mo, baka tayak. Yes. Di mo pinanunod, inubos ko na ayan. Linasinak kita puso. Hello, Madam Jetsi Gator! Come on! Yeah. Yeah! Alright, everyone! Yeah! Down for all! Hello, Marina sa Abang Biyernes, alam ko. Oh, pakayang effect yun sa kanimalan. Keep going, remix, Yahoo! From Madam Lita Yeah, thank you so much. Patekday tuliriya, Ay, kapaw. sinubos tuturas, anaglembes, bibiara. Manso ka, Victor Cano, kung nang ikakaplor. Barbareng girat, masikatay, malipatak, Kemdo naglabese. Sa manentay, kawalan. Aha. Nakas ang tiyak ko, tinten mo akalat-am. Hello, Madam Belen Orsino. Tapos tuwan pa ye, ngauray no, pakataya. Yes. Di mo pinarunod, ibubos ko, maayan. Yes, thank you so much, Ate Koy Linet. Kita puso, Aspeho. isanan ng akas, kaibigan. Aha. Nakas ang biyak ko, tinten mo akalat-ama. Wow, thank you so much, Madam Tapos Martes. tuwan pa ye, ngauray no, pakataya. Pakatayan. Aha. Di mo pinanunod, pinubos ko, kaya linasinak kita puso. Di ka rin nakakasiman. Di mo pinanunod, pinubos ko, kaya linasinak kita puso. Sabay mo nakakasiman. Yes. Yes. Okay, tuloy-tuloy na lang yung reggae version. Aha. Reggae version pati. Mapata dyan 7-6. Ayan! Uwan na yan! Aha, Yahoo Remix Band. Ragrat sang latang. Para Madam Marites Haman Biyernes. Oh, ayan mo, boss mo dito! May favorite song mo! Yahoo! Hello, Madam Belen Orsino. Inaldaw-aldaw sikat, kapag manunod ko. Aha! Manibod man, datan, namang-angkop.
Masikatan siya kaya't sarap. Ang mulat ang buwan mapasama. Bensin, Nagpapis tayo. para namin kanilang. O, kanya-kanya na lang. Oo. Hidapon kuto'y puso ko. Pagiging kararuan. Alright. Mabanda diesel, bensin, nagpapastang ransak. Yes. Nagmayatod. Rik ng kenday to'y rik na Wow, thank you, Sheena, for the 200 stars. Mabanda diesel, bensin, Okay, good. ano namin pag-iulan. Hidapon kuto'y puso ko. Pagiging kararuan. Yama, Victor. Mabanda diesel, bensin, nagpapastang ransak. Alright. Rik ng kenday to'y rik na isugat ng sama. Yes, okay. Mayat exercise na ito. Okay, reggae version. Reggae version mo, T. Reggae all the way na to. At nanayod, Tarikas Mon Beso, Markaya Ruiz. Reggae version na sa Markaya. Ibatin kanti ko nag-gimsa. Aha, aha, oh yeah. Kaliwa kaya para isang sangayan. Kaya't kinalikaguhan na ibay mo puno pa karasan ka. Uray awan ka malaglagin. Come on, come on! Dahil inagawang inang makikita. Dahil inaruay na inagawang Tunggalin tunggal mapanunod ka. Aha, aha, ngayon ay yakin ka. Ipapatikin, puno o tungtunguin ka. Uray pa'y no, ipadayo ka. Imanaw ka, alinang pagkada. Magulas man dahil tuwing ko. At may saka tu'y puso. Uray awan kang malaglagin na. Yes. Dahil tawang ina makikita. Sige pa, sige pa. Aha, aha. Daruay na inahautan. Tama, tama, yeah. Tuluan, tunggal mapanunod ka. Ay atin ka. Wow. Ipapatikin, Puno at tumuwin ka. uray pa'y no, Ipadayo ka. Imanaw ka. Alinang pagkala. Magulas man dahil tu'y ako. At may saka tu'y puso. Ang nanayon ay ayaw natin ka. Ipapatikin, puno pa ng tumuwin ka. Buhay pa'y no, di matayo ka. Imanaw ka.
thank you sa mga nag-send po ng stars again and again. Hello, Madam John Rosella Jose. Yes, hello, kumare. Kuna ni ate, para ba iyag-yag mo ka, no? Pero tama, Victor. Tapos pasok, tapos tunukan, mababati sunan. Ano, DJT na dunggol. Ay, dunggol pa, Awan intro na. nag-reply na pa, di kalman ko naman, di sinala tayo. Kung kuna, di po, di sound sika, kumontra, di sonotam. Ano, Ayan. di. Agi sponsor kan Bagis Belanor Sino. Salamat ni Tito Flor. Uwan, mabalin, Madam Bella Orsino. Beken. Kanayo mo lang Agbuya ni Madamot. Why not nga i-share na mo tigil blessings na Madam Belen. At comment naman ito live, Madam, no. Kaya't mo moti ko, ha. Ag may isang sponsor me. Yes? Ayan na ni mga kabagis Marjorie na lataw. Ay, ko na ni Kuya Ferdinand Yahoo live, kari make sure. In English na ta sika. Awang kanyak sika, nilalataw. Live na live, ang Manuel, gagaling nyo. hello. Okay, yan. So, hintayin. Dapay. Enjoy watching po sa inyong lahat. Kaligid na badbati pa ilain nga viewers sa itang agundaway. And of course, happy watching again and again and again and again to Steven Badua. Bumalik siya. Ayan. Pagbadwen yung tuman ni Kuya Victor, iti Santa Claus outfit. New version Santa Claus na kutong mukha awan puti. Nakutong nga. Awan puti. Ate Barabo. Awan puti Kutong na. mga Santa Claus, etan. Kagurang. Hello, Sir Reynaldo Aragona. Another 200 Yes! stars from Francina ating Sheena Aurelio. Thank you, kumare. Sabay pa tayo, ha? Oo nga. Kasi nga, iisa lang yung monitor natin. Yung sa'yo lang. Walang iya. Kasi ang laki ng mga mata. Correct ka dyan. Yung meron ka namang sariling cellphone, tapos nakikiselfone ka sa mas malaking sulat. Hello, good evening, Ruby Salmo from Tito Flor Orsino. yes. O ayan, hanlang nga likes ka na, hearty pinpindot mo dita si ka Steven Badua. Agpindot ka ti stars. Agbayad, pagbayado ko. Wow. Kaya't mo tagbayad. Pabayadam to ko na Virginia Tuya Badua. Request nakman ka pamilya Chismosa. Ako na ni Tita Imelda Aurelio. Permi ka nung ulok ni Madam Irene, no? Pong palayo na pagdilaw. Wow. Yan. Victor. Yes. You know what I mean. Yes. Yes. Wow. Nag-usap na tayo. Yes. 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 Say hi to Madam Irene, no? Pagdilaw. Yes. Yes. Okay. Say hi. Say hi. Hi, madam. Madam Pagdilaw. Irene Pagdilaw. Yes. Oo. Saya ato magsasao. Hello to Reynaldo Aragon. I enjoy watching. Yes, okay. Okay, Beshi. Or Apay nag-request ni Kaka Imelda ni ko, Kismusa. ala po. Kapag Pwede tayo mga dinis- damo tayo practice tayo nga rito pa eh. Tinis-tinis na mga tayo zona. Ay, so, One. Tita Imelda, what happened? What happened? What happened, Tita Imelda? Yes. Ayan, dati request mo, Sir Chat Anthony Tolentino. Pasensya po, tay with a smile. Ag-request ka lang tati dado sa balin. Ag-sagot ko ka, hindi agkakatismosa, di mo sa saritaan. Dako na, Ala, anak. apo. Apay sutita, talaga, dukas na nga talaga. Dati kwam. Idilawas na tita, adamang riribok. Natadaman chismosa. Ala po. Susapo. Lubayan yung as Tita Imelda. Okay, Pasko na naman by requested by Sir Clyde Rambaud. Okay, dito mo pa lang help us request niyo. Madam Lita Madrid. Nga Madam pa lang din doon natin keyboardist tayo. Okay, shout out kay Paila. Ay malang Imelda, titulat tagwan ito yung takis nga apal total at tagwan. Ay, mabali. Kaslamat lang chismosa day jayan. Nanati ko na anak ko. At amin di ay manang kuno ko. Damin di jayan. Ayan. Sinuda ate, chismosa. Ako naman di ate Florence. Ayan. Parakpak na disco namin ni ate Loves ko. Ate Loves ko, parakpak na dis. Sakto. Buy-buya ni Madam Lita Madrid man. Yes. Madam Lita, this is your requested Request. song.
take. I never needed anybody helping anyway. Hi, Beshi Carl Nalsat, Vinton But now these Tornillo. days are gone, I'm not so self-assured. Now I change my mind, I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Sir Miko, di mo siya mula ita. I-practice mo tulatan para bigat tulatan, Sir Miko. Now my life has changed. Live Rambaon. In Happy watching. so many ways, my independence seems to vanish in the air. Hello, Joy Bel But Kahigan. every now and then, I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Oh, help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Thank you for singing. Love you guys. Yes. Thank you so much, Madam Lita Madrid, for the 100 stars. Hello, hello, Madam Danielin Badwa Mariano. Danilin Badwa Mariano, watching from Canada, Toronto. I was younger, so much younger than today. I never needed anybody helping anyway. But now these days are gone, I'm not so sure. Hello, Madam Mila. Now I've got to change my mind. I'm open up that door. Help me if you can. I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Oh, help me get my feet back on the ground. Won't you please, please Hello, Madam Nelia Arukan. help me? Yes, once again, thank you so much, Madam Lita Madrid, for the star. Help! Apay! Apay! Aga nanuka! Madida pinatit siya maundi. Help! Kumakanta siya maundi. Help ko. Apay! At duble tayo, ma. Help! Awan lata. Awan lata, awan. Awan. Practice tayo to. Oh, sige. Pasensya na po, Madam Lita Madrid, sa ending, ha? Well. Yes, okay. Next requested song. Ayan. Ayan, Sir Edwin Guerrero. Pakijis na po yung request mo, sir. Madi ka no pa makapad. Ito yung kadwami. Ngam no, okay lang. Mabalimot to no. Bigat. Yes. Wanna man. Ayan, kayong kasama tayo nito request mo, Sir Miko Castro. Yes, thank you, Madam Lita Madrid. And Tubigat- replying ka naman ni Tito Flor ko niyo, Madam Mila Madarcos. Musta ka no mo dito Pinas. Agkapeka, Tito Flor, numalamin ka. Yan, thank you, Tita Imelda Aurelio and Madam FJ Bagazol. Ngamhan unay no kadzi kape, Tito Flor. Wen, madiunay. Baka-nervyos ka. Baka mo lang arot sobrang tagpalpitate ka. Kasi kapay nga problema man ni Tita Lilibet mo, karbi-karbyos ka. Yes, hello, Donna Dita Riga Baga Beshi kanya may manibog man ni nadamanin.
Dapat pagbuyahan to ni BFF mo, babe. Bae may manibugton kantaan mi tay kwa. Birthday song. Aywan, Okay, wan. yes. O hindi, dati sukat na dati chismosa nga request ni Tita Imelda. Ito yung dakes nga apalo. Wan. Ay, sumat lang no kwa. Iso na ita, mo. Siyempre naman, adadagas nga akpal na. Yes. Iso nga, Wan. chismisan na. Ay. Dati lang tama ng email daan. Dagas nga apal. Medyo Oh. madimalasin di bilbil tayo kasi katablak tibado ta. Trot. Iso nga ba din nag-carrot ni Sir Ferdinand? Bueno, Awan ang bungis-ngis. Ay, Human blanket kuma, pagpapudot ko namet ni Ate Labs. human? Ay sus, ate, ag blanket kalatan. Ado ti comforter. Yes. Comforter. Saka ag jacket ti talo, Ate Labs ko. Apo. Sa bali Sabali nga nga pudot pudot no ko kaday kwan, yun. ate. Ano nangyayari? O, dan sa maglanding aeroplano dito yan. Nakamute ba doon? Ayan, live na live tayo. Iso nga, ano, at mapaspasamak tiyo, nagtiyo studio apo. May matmatangan yulat nga ka na. Ano, no medyo agkap-kapada, mga gyulatan. Oh. Trot. Live na live nga, Rod. Wan. Mas Awan maganda yung sweetie live ka. kaysa one. O, di ba? Makikita yung agkap-kapada, tapos na kami sa una sa u. Tapos sa'yo, kikinatawa kami nga, awan lang. Kasla Ay, awal ang pagpun si kata. Naikat mo dito, ugali mo magpatultulan si ka. I want si Cam. Man, napayag lady, di nakpinatultulanan si ka. Tilaybon. Naudi din birthday kayo. Nood. Ay, sungar ko, nagsingsingpot na Nagsingsingpot ka kaya mo. Magkukunan ako, Jibalay ko. Api nga, di na mo patultulan ni Sir Jilaybon ko na. Hindi ka tim madayo ka. Naliwayat ko kung Nanay pa di madayo ka, di na patultulan si ka. okay. Nasakit ti angaw mo si Ay, nasakit. Ayan, okay na ba? So, payat may nga remind, paabangan nyo to, no? December 3 nga nito no Webes. Kaya makot ko na nga likes and share it sa'yo. Worth 1,500 di pa premyo ka na datubay tiyo. Sa bali nga ikang question, 500 pesos kagayan ka ng kapsat. Abang-abang, December 3. Kas pa ng birthday niya, pa nag-celebrate yung birthday ni Sir Honolulu Boy. Happy watching Kuya Jess Madrid from Ate Florence. Answer mo, Melera. Pasamag. Wala karkari. Dagiti galad. Ken sursuro. Kumusta, kuya? Kaperte analaan. Paspasagi. Ay ken inapal. Pasamak. Kinura ken inapa. Awan pulos. Di babainda. Inpost na pa'y na Facebook da. Tay tao. Analaing. Unay amaki apa. Hala. Isudano kwa. Tay awan. Puno agagayem na. Tay tao. Analaing. Asumauting iwan na. Ala amo. Isuday ta. Tay tarabita. Chismosan kalsada. Ala. Tay tao. Abiyakot. Agsisiing ti ubrana. Tay karaw. Ganting nay mo. Isot sang kasipot na. Yan, Jorda. Hello. Kurain na ka. Watching from Stanton, California. Kuray awan kapuna. Isutay ta. Tay agbibisin. At dadakes nga apal na. Aha. Pera de los Buenos. Kanta lang nga po. Yes. Hello, Sir Biabo Torda. Happy watching from Stockton, California, USA. Merry Christmas in advance, Remix. Say it with a gift, Sir Biabo Torda. Ganon. Yes. Tay tao. Asa dun. Ken awan ubrana. Ala. Isuda kita. Tay magperperti. Yeah. Tay dati libangan da. Yes, we miss you to Kuya Montera. Musika. Ken kimura. Iti day tuy akanta. Hello, Sir Basilio Quevedo Balino. Malabit. Amay saka. At dadakes nga apal na. Yes. Pero de los Buenos kay
tinalay ka sumao. Ah! Dagiti kanayong nga pumasage. O apayawan ni Tito Flormanon. Malamig. Apa nagtimpla kape? Lokais ang pa ng taulo sa Tito. Tag-comment ka mampay mo. Hindi talibe. I have been watching with you aga. Assisted na noon kung na nag-commenton. Tay tao, analaing, asumauting iwat na. Agubudo. Isulay ta, tay tarabita, Aha. chismos at kalsada. Ala ako tawan o brada. Tay tao, abyangot, Oh. agsisiinti uprana. Ala CCTV. Tay garaw, Ah. yanik na ibo, God. isot sa kasipot Di tamo niya bakita. Kurain na ka, Oh. pabigla-bigla, Aha. uray awan kapuna. Ala ako. Isunay tatay agbibisin Nga. at dadages na apal na. Ay. Tay tao, asa dun, Oo. ken awan ubrana. Isula kita, tay mangberberdi, tay tatilibangan da. Musika, ken kimura, God. iti daytoy akanta. Nalabit, amay saka, at dadages nga apal na. Oh. Awan na tapalan dali nga apoy nakarong kinachismusa. Kuna ni Tita Imelda. Kuna mo di Sir Menera. Baybayan nyo latapal kat inggit dalang kung kunana ni Sir Merera. Manso ka remix from Sir Beato Torda. Pepe, Aray ko! yes. Tito Flor, awan nagkarkarit ko na natong pati masapul ka. Ay! Tuwon ta pinagtal na ko na. Iyaho sa ako sana ko na. Nga madipim mago. Ama Victor, may kamang kumanta. Ay, ada ni Melabs mo na Ama Victor. Ay. Bigla, ketinta, bagla ketinta sa pagikarkaruba adot chismos. Ay, iso nga siyak jak mo na Kasi magikarkaru. di ko Diyaw na magikarkaru, baka nyak sika. Nga malagip ko dahil jay, nudakas sa apal na ko ng kimura nga wang gagapuna. Ay, sure. Ada malagip ko. Kimura na wang gagapuna. Amo kun sika. Amo yun, amo. Ay, Froilan, yung tagkape. Froilan, yung tagkape. Kimura na wang Pag gagapuna. kuna ni Lisel, Ah. paglangan tidya magkikarkaruba, kuna na may karuba na. Sino kami karupa ang Ay, bijay? mabaling mo nga yung nakagmutol nga makitungtong ko. Hindi ko Ay, kali wag ang na. ganun. Agas-gasar ka na gasolina. Mag-rest na lang ako sa hawla. Sino ka ta? Agad, tidak ko yung Ako brada ko karuba. madjay NBI. Ako brada kang kumadjay NBI po ng Madam Lita Madrid. Ay, trot. Wan ako, etsosera nga ro chismosa. Bagay na NBI dato. Ay na ate, barabay bagay na NBI. Ay, Ala! Marilax ko. Ate, barabay loves ko. Bagay may NBI. Nalaing tisim na. Isoda kini. Sino ka doon na rin ka? Ni Ate Marjorie, kadwa na nukwa. Oh, na ate Marjorie. Ate Marjorie. CCTV. Updated na tinitawa. Ay, agbiyak ti CCTV. Human, CCTV. Okay, ang mga Victory, kanta mati kung daway tadi kalapidot nga pitot ti French press din kami mamut pumidot. Ay, Daniel! Pagdariwam tayong taglafang bakla. Wani kami mamut pumidot tay French fries niya. Ng Filipino fries no kahanga French. Yes. It's a Pinoy prize. Yes. Thank you so much, Sheena Bautista. Hi hanga French kano fries. Friends fries. Ay, one. Good. Sheena Bautista, hello po. Dati Dani portion niya ang Victor Hood, Patilpat. Yes. Madi na matambok, dumilpat. Tita Imelda, One. magtimpi ka muna. Ang kadumurdurab. Nagganas ka duraben ko na. Kabilang buhay? Kabilang buhay ka nun ni Sir Miko. Imbaga tayo. Practice ito no bigat. Sir Miko, once again, Agbuya mo sa kabilang buhay. I-practice kong tulad na lumalayo man na boss ah.
Istorya kada kayo. Ala po dyan na dayata. Istorya kada kayo. Di ka bibiyag ni Froilan Pagal Padilla. Ay. Pagal papaus. Istorya di pamilya mi. Ay. O, type, Dani portion. Istorya ni. Pren. Sino makinistorya po? Napuno daw yung notebook na sika? Tapos, oh, dear diary. Hamuyo ka di. Apay awan Nga pili. natiyos to nga Apay biyag. piligis mo? Ay, oo mo tayo biyang ko binyangnutan ta notebook mo sika. Amuyo ka di? Nga ni Ama Victor. Kat may sa kadagiti. Manangal lilaw nga tao. Tungpaga. Kunwari kastoy. Nga mahantumat. Umayan Florence, awan ito Ay, gawin. iso tinarami na may istorya. Florence, Oh, umayan. Ate Florence, Agbuya kan. Awan sa ni Florence, eh? Kuna ni Tita Libet ni Silwam ta subsob na ading imelda ka. Ay, apo, kastalan na kay ayat. One. Apay, riribukin na kate may isang tao no di na kay ayaten. Kastat pinang riribuk ko hinseni. Nabiyag ko. Oh no! Wen, pakasaritaan ti biyag. Di may isang kapsat. Sponsor ti Remix Band. Awan sa Bali. Nuhanga ni Florence. Awalin to gawin. Umayan. Ala apo ko lang. Umayan Florence. Anabot dito, jak pala, ito pala ti kasta tayo daman ibaga ni Kaka Imelda. Saan lang ang mga nalilaw, no dikat ba nang ikulbupay? Apay umutang daking ka? Manen? Kunak lang, peace out Kaka Imelda. Ay, sa riwawit ko, tik ni Victor ko naman dahil tila kay Pro. Ako rin, di pa pailaan. Okay. Naimbang nga rin nga bigat, aldaw, rabiikan parbangon nyo manen ang makidakan kakabsat. Natanunan manen, dito portion danyo nga may danon kadagiti sponsor ken viewers iti Remix Band. No dagito yung istorya kahit saan nyo katlaw na idildilawen. Dahil jakbet nag-background, no di kat kapanunong taklaeng. May salang din na sinaludson. Ngem, adobit insungbat ni Florence. Alawen ka kayong kay kakabsat. Inte ka ordo imutek-tekan. Pakasaritaan ni Florence awalin tugawin itatang. No tirabii ket inlakman imatangan iti tangatang when naruway abitwen tinakman maimatangan kastaman iti kayarigan patas ko iti biyag jakto pulos malipatan when inakarod binsa-binsayan kada kay amakidaken kakabsat ko itatang. Isalaysay ko ti panagbiag ko. Nga jaktupulos malipatan. Pakasaritaan ni Florence awalin to gawin itatang. Naya nakak iti-ili ti banna. Nagubing nadamili iti adu a pamagbaga. Pamagbaga nga nagbalin nga dagitakit isutman iti agnanayon nga sanikwa tinubutoy biyang igana itatta.
Tadagit imula, bueno, kit imula, iti panunot ko, daamak ken ni ina. Isuda man, dagit at tigabay ko, tatlo ti kasta, ipasnek ko inak pa nagbasa. Nagbasa karon iti elementarya, iti ban na Central School, ako nada. Ito ay anak turpos, iti elementarya. Siyempre kakarod, nga nagbasa man ng intultulo ko yung nagparagadal, siyempre kakarod, iti sekundarya, iti Panna Academy, ako nada. Kasi na po Diyos, nagidi, nga inaksakripisyo, na iturpos ko man din nagpanagadal, iti sekundarya. Ngarod, kaputa ti amak, kahit pulis, ako nada. Agkan kanayon nga rod. Nga no, rumuarag iti pagtaingan mi, sang kabagana, agan anad ka. Dagit itited ko kada kay anak ko, nga panursuro, surutin nyo kuma. Inga na nga nagkoleho, kapagsa't ko ita, napanak nga rod, nag-enroll, MMSU, sikat nga eskwela. Wow, paanang ni Florence. Wow! Nangalak nga rod, iti kurso, nga civil engineer tata. When di na pa nagbasa ket bumalasa ng penten kaka. Adon dagiti sutil nga alimbubuyog umay umapapigaw uno mapapayaw kanyak ita. Tana nga ron ket di Flores awalin na pintas a talaga. Kaya't amoyo ka di kagayan kayo kakapsat. Adumet na kiti na nagayayat kanyak. Ngem kasman lang, pulsek na kito'y matak. Tati ka po na may salang ti inak. Nagpitikan to'y pusok kit may salang met inak inayat. Inikwan, may sa dito'y ngarod ni Peter. Peter to gawin. Tinagkaado nga paparo, nga umay buwas pasyar kanya, ngem amuyo met tekunadan, amum ti mga pulis, istrikto met no sa paminsan. Takanayo na met kay baga ni tatang ko, nunay taayat, haang nga malapes para king kaanak. Masapol nga turpos ay panagadal mo, tapno itikas ta at tumit ikay pagpanakkel, lalaki apakay kamangam, ken pagtungpalam tungpalbiag. When naggraduara ka rod, akas may sa nga civil engineer iti MMSU, Patag, Ilocos Norte. Anyan aragsak, dagiti naganak kanyak. Talagiti arapap da natungpal amin, nga awan panagin sasaan. When nagturpusak, ingana, nga dagiti inak pa nagturpos, imayen ni Peter itatan. Sinong batak ti kakaiso nga lalaki itibiyag ko nga iso ni Peter tablo ti kas tagbalin akasimpungalak. Nagden na ka mga rod ni Peter at di kamet mabalin ti agkasar na ni Peter nakapetisyonen. When nabukel ti ayan ayat mi ket nagbunga talo nga anak mi. May isa nga babae ken dua nga lalaki. Yes. Dagiti ngayon ka pa nagden na ken ni Peter nga nagbungaan dagiti talong anak mi. Adumet arigat padas ti panagbiag mi tapno lang tikas ta isakan mi met ti pamilya mi. Tanarigat ti mangnamnama kadagiti nadakkel aglalo no adan kan iti pamilya. Dahil nga kabayag ang kapanagururay, dahil a petisyon ni Peter, si Mang Peter kakan. Damo, when yun napagkan imunang arod nga nakapan iti balasyo tao ni Peter, ket nabitbit na tinauna nga anak mi nga babae.
kadwa na anapan ijayen. Naglabas nga ron, iti panawin, 2010. Imay, ni Peter nagsubli di Pilipinas, tapno ni Florence Awalin, umay na may 10 ikasaren. Wow. Sa awa ng Diyos, natong palmula dyan, pinagtrahin ni Buda kung kunani, Florence idin. Nagkalay sa nga road, na Peter ken ni Florence, when nagkalay sa kami ken ni Peter, sa nagsubli, ni Peter ijay malasi taaw. Nawatiwat apanawen, nagururayat inananusak, iliw ken segak ken lakayen. When pinalabas ko po, ititalong atawen. Dahil di petisyon ni Peter kadakang agi ina, rimwar manen. Hoy ka ruba, inlak niya Hawaiian, di kay Tom Amon ko ng Florencen. Ay hanggang, kukula alain. Sa awan ng Diyos adang, dahil di nurure mi anabayagen. When puno unay, natungpal, di arapaping kay ni Peter, nga agdiden na kametlaeng, asa nga pamilyaan, ije balas yung tao. Nagtrabaho ak, iti balas yung tao, tapos di kasta, tulungak met ni Peter, para ka iti basak bayan, dagiti talungan nak mi itat na. No daduma, at dalatamet, dete di kami pakinaawatan, kas gagangay, kas tat agasawa nga kunada. Nang runaket ni Peter, alakay ko ket adamet, guwapo na. Apo, adda. Wow! Pasaremot papanagbanliit, adda ang katamaalan na. Apo. Alakit di ka lang tapapawilan na Florence, mapanagbanliit, sino ka di paginat agarakaya, numamansunok ka kunada. Alawen, teko na akong isarsarita. No ti asawa yun nagwapo, basol yun dayta. Wow! No alikutik ti asawa yun, basol yun at dayta. Tapay nga di yung kinita nga na siya. Sakpay kasi ng bata nyo kay inasawa. No daduma, nagaraw mo dagiti matada. At tatao da mo laakas ka na tao lang kakunada. Iburay no kasta ko na ni Florence, kini Peter. Sikakit sikan tulatang. Umuna kay mauding ayat ko, ingganat inggana. Wow, talaga biliba mo kin ka Florence. Madi mo na padasan din ang kinubit sa bali no dila ni Peter. One and only, na talaga. Opo. Wow! Kas talakwat masapulak bet adumalaga kung kulak bet Dahil tayo ayatong nagsaklat na si saklat na. When nagtulid nga ti panawin, tata, adda kam amin ito'y nga nga pamilyaanen, na urnos, naragsak a pamilya ingkang bukbukulen. Ngayon, kas gagangayin ng nakpampanunutin, tamo mga rutiritay a pulis katatang mi, di kina-istrikto na isot kang kanayon nga inakdingdinggen. Pamagbagana, isubit ititad ko kataka na gito anak ko, tapno ti kasta, agbalinbet, nga dagiti adal ken sursuro, nga nasiyat agalad, ngayon in-dead kiti nakanak kanyak, isumit ipaspasagipsep ko kadagiti anak ko, nasabay ko agbalay gitan tumet, aken kastameten, babalindan tunti agragsak, wano naragragsak tumanen, no makapagbalay giti anak ko, itatan kakabsad. Diyos agina kakabiktor, iting kapanangidaniw, pakasarita ak asang kabasit. Ngimore basit, sabay kumatra ka, pilot kay meti adal sursuro, para itinaganak iti anak, ngayon tayo sursuruan, itinapintas agalad, balon danton, ken mangragpat, tinapintas abalegi, iti panagbiag. To'y anak ken kapsat yo, Florence Awalin to gawin, ken imbasa met di Victor Padilla nga sariwawet ti panunot na ako na ni Floren. Diyos nagina ken imbag mga bigatay aminen. To'y anak ken kapsat yo, Victor Guapo Padilla. Ay! Guwapo. Akin likod ti ang akin likod ti ipos na akin sango ti ipos na tanago guwapo basit yan tayo sunggu ako na. Ay!
Diyos Ay. de hangina. Ingka mga matan Charlotte, agi shout out na. Agbaniit talaga na simpat ka niliko, lakay na si ka. Kunana. One. Dukod no, sasawa yung nagwapo. Bayan nyo lata na dumangayayat kanya na, kunana. Nyate, loves ko. And hello to Tata Romel Nalmida. Hello, Tata Tata. Romel. Once ano, so deta mabikturan kami na bak ng kunana. Ate Florence. Yes. And Kala, sa kabasit lang ko lamot. saan ka ba sigla, Wen? At least, te ko na anak ko kasi tayo narigat unay. Wow. Adak lang iti, katingaan. Dati kas na tiga puna. Then, iba ka tabang nga ka ka. Ipokrita ka man kasi ka, Wow. Florence, iba ka mga pobreka. Ah, $50 kano kadeta, ama Victor. Thank you very much, Florence. Thank you ka, Victor. And- Aduti husto, sarita nga madamot haantan kami abak na. Gapo kadeta, $50. Thank you so much, Ate Florence. And of course, hello to Madam Natalia Garcia. Of course, to Compadre Peter Ruiz. Tugawen. Tugawen. Hello. Wen. Talaga. Hello, kuya. And of course, to Boss Robert Mateo. Hello, Kuya Norbert Mateo. Hello, Kupad. And Hello. of course, ni Madam Salvacion Castillo. Aha. Kani Tita Seni Pasyon, nagsupli. Agsupli Yan. datu. Nakaluto siguro. Nagluluto tayo. Sino ni? Si Bianco. Apay ang Ay, mom. apay ang Apay ang musika. mom. Amok lang taduras na nagluto. Kaya Aba, react ni Carl Charlon eh. Talaga. She's gone mang kanon si Ka. Alright. Ayan, nagdiwa di mi pa yung apong makanta nga request yo. Mabaling tumot yung nubigat apo, gagayem kan kakabsat. When? Oh, data. Ayan. Okay, hintay mo pa natin may isang request manipot ko ni Jane Dagdagan. Yes. Favorite para kanu ko ni Milabs na. Ay, may Milabs din siya. Adamo Milabs na ayan. When? Hello, Madam Josephine Ferrer. Kumusta ka ano kaka Victor? From Pinili just before. From Maylakay, kunana. When? Di ko naman kisar mo meron tagpaiso nga gayat. The trust and respect. Madam loves ko kano. Okay, si Kati amin ko. Yes, ito yan sis Jane. Dagdagan. When song ni Milabs na kano kanya na. Hello, Sir Frank Senior! Hello, Sir Frank Senior. Agpay suday ta, she's cooking ko nun. Ay, ang muna talaga ni Kaka Victor. Talaga na lang dito. Nalayang tiradar na. Hello, Sorry. Sir Noel Agustin. Teko na ni Turate. Tito Flor, sariwawot nga panunot ni Kaka Victor kanon. And of course, kumpadre Fred Reyes! Kuya Kumpad, Fred. naladaw ka mga. And of course, ang pagpabalik, ete kapungpungan ko. Nakapaturog kan, naturog din ang bungugan. Yeah. Yes! Okay, dati na po dito may isang request. Hello, Tita Amelia Aurelio Capos. Yes, hello tita. Adaman ni tita. Oh, dahil tanan, atanan. Oh, dito request mo na ating Jane, hindi law dagdagan. Talaga nga nag-quote na kung gagayon kang kakabsat ka ko. Sumsum karaming alugpo ko. Sikati amin ko, kanliw niwatoy puso, ragsakin sa bay mo, arinto ang mudo. Ingkarato palbiang, dahito'y ngayan
Reverend Reyes, narigat ti panagbiag no di ka trabaho. Pasensya lang tan basitan tanalada wag manen karimi. Yes, okay lang kuya. Aray po. Always kami nagkakarayo nga makauawat Yes. na kayo kumpad. Nakabisi. Buwin na tuya nga agpasan di tabarukong mo ubiyag to'y biyang Yano'y kalang na. Christine Kinasagaw Lakton kaya. Yano gambe. Iyagayan. Ay karikot to'y rinang. Agaraman to'y kalaruan. Sikat iyamin ko. Yan liw-liwat ko'y puso. Raksang dinsa bay mo. Dito ako doon. Rachel Joy Pascual Raksang dinsa bay mo. Dito ako doon. Yes, Ate Yes. Jane, hindi na pagdagdagan. Nagpintas ka pala, so thank you Sir Frank Senior. Ang napinsa lang no ka nga si Kawin, nagwapo no ka. Wala mo iba nga napintas ka mo tabakla ka. Yes, Yahoo! Aloha Hawaii, mabuhay Pinas! Ko ng Tito Flor. Yes! Alright, ito naman ni Sir Basilio Quevedo Malino. Okay, thank you, Dagiti. Sunata mi pa lang gagayem kan kakabsat. Ayan, Ate Sir Man. Edwin Guerrero. I-try Okay. na nga practice para bigat. Request mo kuya. Yes. Dati man ko Bilit ko. Hi, magusok deta si ka. Bali si siwit mo na dyan. Bilit, tuy bilit ko. Supot ko na na. Hello, Madam Merlinda. Bel Halaba. Uri ka na inak pala daw. Love kayo lahat. Wow! Thank you, so kumpad. much, Kuya Efren Reyes. Ayan, isagutan na kaman timay sa nga sunata pa lang kumpad. Ay, Why? dati pala bilit ko sa kanto isagutan to tama na. Ay, naman. Okay. Nagkita, bilit na. Welcome, Yeah. best. Yung Ay, nangangalahati na tayo sa show, Ah? tapos yung sa akin presong pa lang. Ay, ba't ganyan yung cellphone mo? Bakit ganyan? Yes. Thank you, Frylan and Liz Celted. Yes, welcome, sis. Jane Dagdagan. Download mo no ka. Kakailod mo lang kanya 106 ka. Ayan, Diba? para ka kita bilitan. Oh, freestyle! Kanya-kanyang step! Lance Sanchez, hello! Watching from Kuwait. Pa-shout out kay Mary Jean Suarez, Lenny Peralta, Jorilyn Legaspi, and to Rob Sanchez family. Inukmaan, tuy abal, balay. Hello, Father Dear Noel Murate. Paamuwek, padakkilik, pilit ko, anak, ungek. Oh my God, baka-shoot mo dito sa Frank Senior. Timang gambat, ay sumit, pinakam-amak. Iso nga kadingaan na daliyo, tuy naungit, abilit ko. Tuy pilit ko, when tuy pilit ko, Ang supot. no, agpaluyudong, agpaluyudong, ito ang dugot ko. Hala. Umingar, sakit yun. Jaklaeng, Yana. di nakaamo. Anak! Diretsa, Umingar! Tempo kumungar! Pati si ka. Ano nangyayari? Hello, Ate Christine! Hello, Ate Christine Kisataw. Kinsataw. Naman inisita, sino kay naktay umok na, Ashley and Gerald, hello! ay nagitlog, tinuwa, ay nakaro, tiragsak na. Dukurso na tayo, pipilit ko, paapro sa Hello, Beshi, Michael Alejandro! Yes.
Apay. Itong tugot ko umingan, makaungit numasagid iyo. Happy December Karaming from Michael Alejandro. Nakaamo Hello, ate. Roda Rupisa ng Kawili. Ako'y bilit mo Asupot. no agpalyudong Apay. itong tugot ko umingan, makaungit numasagid iyo. Nakasyakulaing nakaamo. Yes, I'll be watching us, Leader Alorcino from Tito Flor. Ayan. Shoutout ka nung kanyang Archer Ubaldo from Michael Alejandro. And Jerome Vergara, hello. Yes. Yang di Hawaiano ka nung ni Madam Lance Sanchez. Oh, dito pala, dito pala. Wang aron. Apo na ka may met ka Madam. Yes, thank you, Madam Martes Biernes. Okay. Yes, thank you, Kuya Alfred. Para ka dito ka ng sagot mo. $10. Thank you so much, Kuya. Ay nagdakol tamuging mo. Apren Reyes. Kumad, dakol pa'y tamulagan mo. Seni Pasyon. Baliktad pa'y talapayan mo. Ita Lilibet Orsino. Baliktad pa'y taabot mo. Madam Lita Madrid. Ay nagdakol sa sumsum mo. Frank Senyor. Rom-rom war pa'y tangitan mo. Madam Len Sanchez. Nagbangsit kay tasangaw mo. Jerome Vergara. Maulaw pa'y nakaamay mo. Ay, Tito Flor. Kaslaro pa di aso, kasra sumot na balyo. Day karo kang ketsin mo ko. Tito Flor. Kaslaro pa di aso, kasra sumot na balyo. Day karo kang ketsin mo ko. Dinurad na deltal mo. Tita Camelia Capos. Kinamuro pa'y tamugin mo. Michael Alejandro. At ang pilot deck na takipon mo. Marita Sapan Biernes. Nangisip na kunin mo. Frank Senyor. Bigis dahil ta t-shirt mo. Reverend Reyes. Bigis pa ita short pant mo. Master Ferdinand Reyes. Bigis dahil ta chinelas mo. Tita Imelda. Tita Imelda. Bigis pa itang iwak mo. Ay. Imelda Aurelio. Kasaro pati aso. Kasra sumot ka balyo. Day taro kang ketsin mundo. Say passion. Kasaro pati aso. Kasra sumot ka balyo. Day taro kang ketsin mundo. Nagpangsit dahil tapayot mo. Charot! Ay nagadupay dahil takalyo. Florence Tugawin. Kilo dahil tasino. Martes Sapan Viernes. Kilo dahil taramay mo. Victor Padilla. Ay, ako. Rom war tagugot mo. Lita Madrid. Nakaparang tagigis mo. Ruben Madrid. Alam mo. Sobrang dahil tago mo. Charo Madrid. Noel Turate. Padano man mo ang tudo. Jack na kumin nakita ng kano-kano. Kasaro pati kamoy. Kasa sumot na balyo. Kasaro kang ketsin mo. Lita Madrid. Turate baboy. Laro pa di baboy. Baboy. Kasa sumot na balyo. Kay taro kang ketsin mo. Ay! Oray, get na kayo. $10 ang lalo ka na kayo. Hey, Tito Flor. Ay biniglat nga luplok mo. Ferdinand Reyes. Ay! Ay nagatindog na tatangan mo. Lita Madrid. Alam mo. Mabagkal ka no idomo ko. Ferdinand Reyes.
aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Pateyo, kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Sensasyon, kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Aurelio, kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Ellen Millares, kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Jane Tangatang, kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Atapay. Dahil marupang ketsin monggo. Mon Merera. Kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Atapay, atapay. Dahil marupang ketsin monggo. Edward Pilate, kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Kay Alan Puton, kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Pa'y nauyaw de kansyon ko. Fuera de los buenos papo. Yan no nagustuhan kayo ko. Ay ulitin ko'y kansyon ko. John Rosal, kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Warren Rubio, kas narupati aso, Atapay. kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Henry Paduaninang. Kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Yeah! Nang nangruna ni Victor, ha ha ha, tipos na may kadwa ko. May kadwa ka na. May kadwa ka ni Froylan. Ni ko ate. Ni Ako Sir yung- Ferdinand Reyes. Kung naka, ananday tanga uyaw. Pigis tay tangiwan. Kulapit di Pinalawa ni Iwana. Kulapit di kay Kaka Imelda. Apaw na matakaruro pati aso. Gusto. Ay, Apaw na ako. matakaruro pati aso. Diyos ko. Wan, Diyos ko, Singarot Lord. Madam Lisa Madrid. Anak ko na. Froilan. Karoropa. Pati baboy. Ay, ba dito ni Kwa ni Madam Belen? Di, naitsamba na. Naitsamba ni Madam Belen Orsino. Helen Orsino, kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Atapay. Dahil marupang ketsin monggo. Marilyn Aurelio. Kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Atapay. Dahil marupang Atapay. ketsin monggo. Sandra Agaran. Kas narupati aso, Atapay. kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Lina Despejo. Kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Atapay. Dahil marupang ketsin monggo. Marjorie Pagala. Kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Atapay. Dahil marupang ketsin monggo. Sis Meiko. Kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Marabay. Kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Warren Rubio, kas narupati aso, kas nasunod sa balyo. Dahil marupang ketsin monggo. Yes! Hindi ko nada nakaliklik na. Nakaliklik ka, no? Kuna ni Sir Frank Senior, Christmas songs will be next. Kunana. Christmas song. Kulamit di Jane Dagdagan. Hama tayo sa tilikid.
Daw mo daw makalusot Di ka. ba- Kapas ni Laps ko. Di Why? pangarap na katakit makaliklik ni Jane. Oo. Allah. Dan Tita Belenor, sino kinam ne? Yan muna nakaliklik. Madi ka makaliklik, Madam Belen. Kanini ko Castro. Kala mo, Sir Mirko Castro, Wah, ah. kala mo, Kala mo, ah. Doon mo minsan da kita turo sa stima uyaw. Awan met ngamin mauyaw kanya, danapin. Talaga. OMG. Ada kumpadre Ferdinand. Kita magwiguyan Reyes. ni ate ko linya despejo Wah. ni. Kulang kumpadre Ferdinand Reyes. Oh. Ay, apo, dagita bilbil yung rumor no kwa ko. Kunsi ka. Apo, bilbil talaga. Apo, tabilbil la bungis-ngis. O nana. Dagita doon nga rosas. One. Ayan, oy. Ano ba? Aray, Ayan, din nagparang. agpaskwatay ka nun. Agpaskwatay mga Dahil ro. to'y abalay, tayo na turungin. Balay ni Ferdinand Reyes, am-am-moming. Dahil to'y Kumang, tayo pakagulbian mi. Tayo nawanuan, na aginaldo mi. Aginaldo, 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 aginaldo. Manong, waswas kayo. pasulang. Auray do pasit, do papel, di bangso. Pamildo. Uray do barbarya, do sa kasako. Ay! Thank you so much, Sir Vico Castro, for the 50 stars. Ayan, nag-send ni Ate Florence sa Ipindakingkan. Yes. Wow, thank you so much, Ate Florence. I want you to go. Thank you, Ate Florence. Ay, Kay wow, Peter. sunod-sunod ang pag-send ni Yes. Ate Florence. Nag-send ka lang nung Saturday, ate. Send ka ulit. Ay, maraming salamat, Ate Florence. Yes, i-receive ko na siya mamaya, ate ko. Ba't di mo bigyan na receive mo na ko na nagjabay na sango? Ana, Yes, sinaktulang Kinabawang. damatse. Yes. Majak na sango pa. Merry Christmas. Ala, dublin tayo Christmas song. oh, sige, ana. Nobra na dito, uy. We Apay. wish you Americano. We wish you Americano. We wish you Americano. And a happy New Year. Yeah. Happy New Year. New Year. Sige, Christmas song. Ba't na mapila ng arot Jingle bells, jingle bells. Jingle. Okay, sa ay naku. Nagkabagat. Alright, everyone. Merry Christmas. Merry Christmas. Nakalamlang bisun. Nagimas si Maturong. Sa kadapuan nga kawil mo. Ako sa nga, nadugpong ako si Kang. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the sun of our dear Savior's birth. Lonely the world as in an era of hiding. He appeared and a song fell its word. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder breaks, and you and joy is gone. For your knees, for here the angel voices, all night, divine, all night, when Christ was born, all night, divine, all night, divine. $10 from Sir Ferdinand Reyes. Merry Yes! Christmas, Jose. Merry Christmas, everyone! At kami kuya po nagkatayan nagiging Yes! A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder praise, and you and I
Christmas song sa Paskong darating. Once again, thank you very much to Madam Amelia Yes. Aurelio. Sir Campos. Ferdinand Reyes, thank you so much. Yes, kumpadre Ferdinand Reyes. Thank you once again. Hello, Madam Ellen Millares. Yes. Hello again, Madam Ellen. Juan Noel Agustin Torade. Happy Hello, birthday. Madam Feby di sa Calastro. Ayan, para mo magkaroon kayo ng badge. Basta, just like and share po yung ating live video para, yes. Yahoo! Ay, star sender na pala si Madam Lita Madrid. Wow. Sa mga gusto pong magkaroon ng badge. Ayan, Kasi ito yun na. Malang email daan, ito yun. Kasi ato dagiti viewers singin aldo Agbuya pero one badge ta. Siguruhan nga like and share. So, like and share kayo, apo. Ayan, namamas po ko. Naidimanan na po. Namamas ko po. Namamas po po kami. Ayan, blessings more in the air from Sir Frank Senior. Kung may mo ta blessing mo, kuna na tumanod. Kanya Yes. Amo Victor. Well, umayin. Yes, anyway, thank you so much in advance, Sir Frank Senior. Para mo'y babawin. Sa Paskong darating. Freddy Aguilar. Nais ko'y ikaw pa rin. Yes, hello again, Sir Alan Buson. Ang aking kapilitan sa mga araw pang darating. Walang ibang pinihiling. Uhugot song na gito yan. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y malagpirin, ayaw ko nang magising. Pag-ibig ko iyong kahit na hindi Pasko. $20 for that Christmas song from Tito Flor. Thank you so much, Tito. Buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Oh no, from Madam Eleanor Sino. Kahit na hindi Pasko, piling ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, Balik sa Mama Victor. ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Hello, Madam Banjo Pagirigan. Again, hello to Ate Joy Iya. Ayan, ko na ni Tita Imelda. Hello to Tita. Sana'y walang magbabago remix band. Yes. Ay, walang-wala, Tita. Walang-wala, tita. Hello Tita Daisy Asia. Happy birthday. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, Hello, Best Irene Rubio. ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Yes. Ayan, Merry Christmas din po, Madam Kathleen Agustin Ropisan. Yes. Ayan, malagip ko na Irene Rubio. Ah, Ang ikantiga, dagasan na kati Shuson.
Diyan sa Brinasyo. Siya timang ka ba? When okay na. Ang Di ba ka mag-resize naikat ka? Han, send na kanya kon. Oh. Naibagat siya no ka. Kapi ka nagasidog ta. Apoy nakdarat pa ilang sika. Ha? Ay nakpela darat. Haan. Imbag king Haan kasi katakwa. katigunag. Isuda. Ay, so tama panin. Oy. O, si Karatan si sa Irene Rubio, no, ano. Ako lang magbabago si kasi tatanda ako ko na dito, Flor. Ay, kahit tatanda ka dito kung gwapo pa din, walang magbabago. You know, guys, we need more fun, same with music from Sir Frank Senior. Love, 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 daka kayo. Amin, sponsors can viewers to remix, walang iwanan. Yes, walang iwanan, kapit lang tayo. I love you. Ayan, abang-abang, gagayam kan kakabsat, musikan sa Bana Central Elementary School with Remix Band, gagayam kan kakabsat, yes. Yes, music for a cause. Musikahan for a cause, yes. Alright, dagiti ito kahit natin Agbuya, po abangan yun to. Alumni iti Bana Central. Happy watching cousin Glenn Corpus, Kabi Corpus, Apod. Alright. Hello, ate ko yan, Alejo Guzman. Okay, solid tayo. Ako na natin, Florence. Solid na solid talaga. Walang liquid, walang walang gas. Walang gas. Walang liquid, walang gas. Solid lang talaga. Okay, so hintay mga Sulit na saba. Solid na, solid. Sulit na saba. Wala na ba dyan, pre? West na? Okay. Itelat ang arkantanda, tiyo. Gisagot tayo taka dagiti sunsunatan na pong kuhan. Para kadagiti inayat nga viewers even sponsors. Ayan kasi kung nagtatayan ni sagutan ka ni Kumpadre Bren Reyes di men sa nga sunod. Ay data mo ti magusto. Kaputan na daw ko na may sagutam. Siyempre, lang isuna na ako para kada kaya binasanga pa damat nga mga yayat ti grupo. Correct pa Okay. dyan. Sir Frank Senior, isingit nito man ti Christmas song. Yeah. Kasi kada From ka now, no fine. ay, From now, at everyday na po at makakanta na from to, now on, Oo. we will going to At alam na makakanta na po Christmas song to sing a Christmas song every day for you guys. for you guys. And to Say it split in pa mo. English. To split pa mo. No split pa. Ay, nako. Ayan na tila tapas ko na sintakon. Aba, Ayan. Sagot ko yes. niyo ako. Kumpadre Bren Reyes Pumabisina ko dati mga amot. And of course, kada kay amin. Once again, kada kay amin. Yes. Yung sponsor. Pasko na sinta ko hanap kita. Bakit nagtatampo? Nilisan ako kung mawawala ka sa piling ko sinta. Paano ang Pasko? Inulila mo. Sayang sinta ang sinuntaan at pagdinigilan tunay. Nais mo ba kalimutan ang ating suyuan at galang? Yes, hindi ako mawawala sa remix from Kuya Fred. Thank you so much, Kuya. Paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Ayan. Thank you so much, Kumpadre Bren Plus Reyes. $50. Thank you, Wow. yan, kay Fred Reyes. Thank you, kumpadre. From Ate
MJ Alejo Guillermo. Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitinginan tunay. Nais mo bang kalimutan ka na ang aming suyuan at ganan? Kung wala ka sa piling ko sinta, paano ang $10 from compadre Efren Reyes. Once again, thank you very much, compadre. sa'yo? Yes, thank you so much. Thank you so much, Kuya kumpa. Efren Reyes. And of course, to Madam MJ Alejo. MJ Alejo. Thank you, ate ko, MJ Alejo. Guillermo. Yes. Okay. Okay, nakpamutipaya ipay dati yo. May sama pagpay na Christmas song para kada kay mutangin na sa ngapada. Lalaki! Nangatumot si ka. Balaki. Oh, pinagbalinda ka nga lalaki. Alay, sagot mo magkita Tita Lily. Yes! Isagot ko aming kadakayaman na sa ngapada. Pada mga Rosas, Ate Florence, Ate Marjorie, Tita Lloyda, Tita Amelia, Tita Libet, Sinopay, Ate ko, Sandra Garan, Lineta Espejo, amin sis May ko, amin kayo. We love you all. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in a maiden his lips. Whenever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow. Our nations are at peace and all the one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let it be the one to guide us as another New Year starts, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. Mata na pala na nga nasisita, kumare. Alam ko sa Ate Laps Kumunton, Ate Barapan. Every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like the starlight on a first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice. Come and sing a Christmas carol with one big joyful world voice. Proclaim the name of the Lord.
pailahan mama. Talagang Christmas na talaga. Okay, yan. Break tayo pa lang at kadagit nga. Christmas song, basta man ito maning aldaw. Hintay man na. Christmas dan. Kung na natin loves ko. Kapsat Marjorie. Apa yung papa pa na? Papa pa na. Sa man ito maning aguntaway dan. Ikaw po maguntaway na aso Oh, na. si Kamot. Nakanta amin ha. Di wala na bating ka. Jingle bells ha. Isa nga ito naman minsan man na. Ano si Kamot? Alam mo mga jingle bells si Kalmat. Ayaw, makalikli. Nakaliklik. Bagi na ton bigat ni talo. Alright. Okay, so hindi ba lang argal kita doon ang sonata tayo. Yes. Ang Pasko ay Apo na gato mo sika. Tayo ay Sika. mamagsawi. Numadlaw mo mga nga bagi mo. Nagkagagito Di do. ka man-arit, di ka man-arit. Kung ano Ang naman ang rugito email yung ka ni. Paskuan. Wan pa ipan Christmas ko. Awang pa ipa Christmas na kano. Ay, babawang pasit, Beshi. Sige. Ang Pasko ay sumapit. Tay lyrics na karoon. Awan lyrics tayo. Hello, Madam Edith Guys de Guzman. And of course, kabagis, ang sagpet ko karimix ko na na. Saan kayo? Saan kayo? Okay, sige. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mamagsiyawi ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, na si Kristo'y isilang, may tatlong hari nagsidalang, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng kanyang alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsikap kahit ang mundo'y tahimik, ng araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. At ang bawat isa ay hindi Pasko ay magbigayan. Maraming salamat, pare. taon ay Magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Bawat siawin, habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay nag-ibig, nasang nadulot ng langit. Thank you so much, Kumari Gina. Ay magmahalan, ating sundin ang itong araw. At ang bawat nayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. magbuhat kayo. Kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Ano yun po? Hello, Auntie Evelyn Rio Francisco. Thank you, I'll be Sis Sheila, watching. for the 100 stars. Alright. Merry Christmas talaga. Pinaganang talaga. Agbuya. Dati nga kinabangkat kada kinalakay tayo. Yes. Antay pa'y may memorize di kanta. Huwag nga rot si ka. Di ba? Pagkunam lang ako. Agkabaw tayo. Agkabaw tayo. Sumgan ni Kabaw. Oo. Okay, hintay mga palang kaligitita. Tumapay nga sonata. Gagayang pero kakapsat. Ay, buti naman. And once again, hello to Yes. Auntie Evelyn Rio Francisco. Happy watching, Auntie. Hi again to Ading Sheena Aurelio. Maraming salamat sa stars, Ading. Awan tao, agsubli kay tun agpasko apo. Kunamot ni Ate Loves ko. Utang latanong kan Ate Loves ko. Wow, basta dakilat ang Agbuya. Yahoo! Madam Juanita Manuel ko na niyo. Madam Melda Agnier, yes. And
Lalo lang nga may liw kami nga gawid no ka mga ka-remix. Doon kami nakakaslada Pinas Paskwa talaga awang patulad pa won. Sa mga Talaga, talaga Paskwa oo. tuyate kumparam tita talaga. Syempre dakta kay lagta. Dito ko tore makikaruba ka kada. Di ba, te? Dumandanon Kung baga ka. kada makitang makarumam Wen. tupig ka. Amoy ka makitong kaya ko lang makiraman jay tupig. Ay, maaari magdadama. Merry Christmas ay tupig mo. Basta tupig. So, pag ginagawan datoy. Iso pa. Wen. Ngam naglamis di makon si ka. Kagurang launi Lamisan. dato yan. So, nakasweater ng... Ay! Nalamisi ka. Manipod no bigat ag jacket tayo sa. Naglamisin ni. Ay, Why? jumaket tayo manipod no bigat. Pag kuno naglulong kami, so nalamis. Hello, Madam Anong- Lydia Pascua. Enjoy watching, Madam. Okay, sa hindi dati Bridges Medley, gagayam kan kakabsat. Yes, hindi kayo man nga roda. Ilalabay. Yes. Sabaring makaturog kayo. Kas lagi ni Sir Ferdinand. Nakaturog ti kalmang ako na ni Kaka Victor. Hello, Madam Lydia Pascua. Thank you so much, Auntie Evelyn. Keep on watching, Francisco. Auntie. Yes. Okay, ready mo na po yung kami mamangsagod na po din sa medley. Po, Merry Christmas kung kuna mo ti Melinda. Alright, para kanyayo dito Umapay. kita na ilawag, Auntie Evelyn Francisco. Da kay amin nga na lockdown ng Wen. kita lawag. Ayan, para kanyayo dito nga sonata. Ingat-ingat, Auntie Evelyn, dyan sa Lawag City. Oh. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to live with you, Awang kay kagkaroling DJ Kano. live with you. There's a way. Okay, is best Kuya Mon Merera. Everybody say to do it should never lead a thing. But what good does it bring if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like Hello, Sir Rohel Baroga. to love somebody, And best Sherwin. love somebody Ibus. the way I love you. Hello kasi. I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. And the light all went out in Massachusetts. The day I left, her standing on her own. I started to cry. We started the whole world laughing, but I didn't see that the joy was on me. Thank you so much again, Adik Sheena. Love you for the stars. At the sky, running my hands over my eyes, and I feel out it, hurting my head from things that I say. Ate Susana Pidot, Aninan.
to take your heart Yes! Oh, kaputi man, jak malagi pamin sa itay dati yung dedicate kong Christmas song. Oh, jak sanay ko ni Tita Imelda. Oh, ano dyan, ismailatan para king ka Tita Imelda. Siyempre, di kinatuto, Tita malagi pamin na. So, Ito ti mga so, kayo. mo minsan kat dakay amin Dakay amin ko na, lata ko na ko. labas Okay, next song. Itay man ito. Hi! When Love It. Yeah, puro old song tayo ngayon. Trots. Oldies but goodies ko naman natin kaduwata. Trots. Yes! Yes! Yama Victor. Yama Victor. Young and never less this one. And then you get them all. Kuya ko pa more. Alang ang mga ruga. Ingat. Una, segunda, agsisgang katuman. Ayan, isagot ko man ginagayong ko Richard Pasqua. Yes, parang right now. Sabi ni Madam. Yes, love you, Tita Imelda. But heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. You and me got a lot of love in store. And it close to you, and it close to me, and I love you so much more than my life. I can see beyond forever. Everything we are will never die. Love is such a beautiful day. You make my world a summer day. I just a dream to fade away. Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. You and me, girl, got a highway to the sky. We can turn away from the night and day and the tears we had to cry. You're my life. I can see you tomorrow. Everything we are will never die. Love is such a beautiful day. When you watch me, the light above, for all to see our precious love. Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. Hello, Tita Guapa Rosemary Julian.
mga Victor. Ganun. Imbes nga, ang trimulo ko na Jonathan. Kaslaw, Benga. Ate, umultita. Ate, umultita. Wala, wala. Okay, yes. Ay, request ka na madami edit guys. Check on Fernando. Yes. Yes. Okay. Dito yan na po. Sumarunopay for old. Okay, isa pa po nga medley. Ano, bro, mga nakahubadong best. Remix band. Ang Chan Bao. Ang Chan ni Charlo ay napakalaki. Ang laman niya ay puro french fries ang dami. At coke na napakarami. Ang pamorya. Okay, another medley songs for you guys. Yes. Have you ever seen the rain? Kasi ang susuro ko, Bill. Yes, nakita mo tayo tuto. Basta siya nasa rin Jonathan. Pakapaknaw na. Sabi ko na natanong ko. Ayan, para kanakalay aming sapana. Come on. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. Oh, I know, it's been coming for some time. When it's all so the same, it ain't rain a sunny day. Oh, I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on the sunny days. Yesterday's and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, to the sacrifices low. I know, I can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on the sunny days. Yes. All right, 10 guitars. I'm gone. Will you take good care of everything? Will you keep when you're ready when I'm gone? When I'm gone, will you take it all the Tiras. Baby, Manso, pangwagwag nila, bis. Ramadan Lita Madrid. Hoy! Awi na pala nyo! Pati umakar, pati na ka na muna ito. Ah, sige. Ala, sige. Okay, 10 guitars. Sige. Yes. Sige, di lata. Sige. Ala, sige. Baka makamo. Ala, sige. Mimi kasi pasok. Ah, 10 guitars. They come from miles around to hear and play a melody.
request ni Madam Edith Gahes. How about watching Fernando. Seaweeds of Badok, beautiful ladies and outfit po from Lito Mexia. Thank you so much. Okay, sinerde ni birthday song. Kagayam ken kakabsat. Yes, happy birthday kadete. Ang birthday tanga BFF niya. Kay Manibong. Yes. Para kang asin naragsan. Ako mablaan ang ipagduyang. Hala, Vera ko na ni Tito Jordan. Kaka Victor, hala, Vera. Apan na kaya ng harap tao. Anak mo nasa balagan na naurnos. Halo, Tita Loida. Nagitis sabsabo. Busy ka, Tita. Maibigin ka isang titaulo. Kastamit na yawan. Bigyan ka Tita Loida, hello. Pinag-intayawan. Una yung palma. Rago kinaragsak. Bingahag na nayon. Tanang tinganin. Palmawa pa ng tao. Parang Sa pag-ibig ni Diyos. Dahil lang yun na kumang kasalunat mo. Yakin rekta. Yan kasipan mo. Anak pa ituma. Kapabalan. Dagiti kasken ka. Happy birthday to you. happy birthday. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ayan, nalay ni Kuya Van Aurelio Campos. Long my dear, Pag-replay ka nun, Kuya. may you live long my dear. May you live long, may you live long, may you live long my dear. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday, happy birthday. Yes, happy birthday to Madam Adora Agustin. At asawa ni Kuya Rolando ng Sound System Yes. si Batak. Hello, And ate. yes, and of Happy course, birthday. Heidi Aureliano Espejo, Kenny, Madam Maybell, and of course, Jerry Jerry Valdez. Happy birthday!